Of Me, Kubo. Het nummer is geschreven door Stanley Clementina, Dina Medina en Tamara Nivilak. Het is geproduceerd door Stanley Clementina en de boodschap is jij en ik, you and me. Vanavond presenteer ik de live version of Me Kubo, Tamara Nivilak en Dina Medina. Warm applaus alsjeblieft. Finally. Eindelijk, hè, Dina? He. Zo lang ernaartoe geleefd. Ja. Mi Kubo não tá tão diferente. Simia em Mama África. Com a florescer, brinca e vira independente. Mas celebrar nossa cultura e música. Coração, cena de minha alma, Cabo Verde. Mi Kubo nos está bailando, creol nos está cantando, união da esforça, da esforça. Mi Mabon nos está dançando, creol nos está cantando, união e nos força, e nos força. Mi Mabon no país tão diferente, apesar de não criar na outro lugar. Nossa história é tão semelhante, celebrar nossa cultura na música. Cabo Verde, coração. Nós está bailando, creol nós está cantando, união tá nas forças, tá nas forças. Mi Mabon não tá dançando, creol nos está cantando, união é nas forças, é nas forças. Então eu e o VIP, não tá sentindo moda, semente, só flor, é nas forças. Espalhar pelo mundo, para depois tornar bem encontrar minha florina, é nas forças. União tá nos forças. Banhabi tu porta, cucando e zoia, nos festejos, por fim nos adota, van outra história, cucando e zoia, por babosa. Mi Kubo nos está bailando, creol nos está cantando, união da nos força, da nos força. Mi Mabon nos está dançando, nos está cantando, união é nos força, é nos força. Mi Kubo nos está bailando, creol nos está cantando, união é nos força, é nos força. Mi Mabon nos está dançando, creol nos está cantando, união é nos força, é nos força. Ai, ai, ai. Now me got you. Kan het ietsje zachter? Het koortje is all right. Dando força, humana obra, cosecha diritera, tudo não poeira. Dando força, humana obra, cosecha diritera, tudo não poeira. Oh,
no força, eita no força, eita no força, eita no força. Ai, cosecha de inteira, cosecha de inteira, cosecha de inteira, cosecha de inteira. Eita no força, uma na outra, cosecha de inteira, tudo no poeira. Eita no força, uma na outra, cosecha de inteira, tudo no poeira. Eita no força, uma na obra, cosecha de inteira, tudo no poeira. Oh, eita no força, uma na obra, cosecha de inteira, tudo no poeira. Oh, eita no força, eita no força, eita no força, eita no força, eita no força. Eita no fogo, eita no fogo, eita no fogo. Wat een feest, wat een feest. Super gezellig. En op dit moment willen we een proost uitbrengen. En dan wil ik vragen of Nij even naar voren wil komen. Want ik had het net over een kunstenaar, Francis Sling, maar dat is niet onze enige kunstenaar in ons midden. Dit is gemaakt door Tamara Nivilak. Ik ben geen kunstenaar. Ik zeg het, nou, laat het maar even zien. Pas. En dan wachten we even. Ik wilde toch wel iets speciaals Alsjeblieft, ga je gang. Oké. Een hele goede vriend van ons, JT Tavares. Die is met een hele mooie idee gekomen. Hij zei gewoon een keertje spontaan tijdens de oefensessie, zei hij: de C van Cabo en de C van Curaçao vormt samen een hart. En een hart staat voor liefde en unity. En ik vond dat heel erg mooi, dus ik dacht van, voor dit moment wilde ik toch wel iets speciaals doen. Dus ja, een hartje. En we gaan het samen gewoon binden, zodat het gewoon voor altijd samen blijft. En ik hoop dat we in de toekomst vaker samen dingen kunnen doen, want samen zijn we sterker. En voor het binden gaat Cindy de Latino naar voren roepen. En die zal ons symbolisch samen binden. Dit is het moeilijkste van heel avond. Zoals hij al zei, dit is erg moeilijk. De stukjes zijn niet heel erg lang. Maar hij doet zijn best en het gaat helemaal goed. Zijn er veel, hè?
Stanley, como é tarde? Tremendo. Me dá mais, me dá esse momento contento com a noite, dia e a noite aqui. Então está echt éxito. A minha Tamara está duro, Tamara está maneira beest. E ja, a minha suporte, tudo ja, me está por. Então me está echt super contento com tu coisa by hope great. E união tá para ter, e alegria tá para ter. Nosso gosto ball, e after party tá para ter the bomb. Ja, me não tem nada mais de futuro, tá dando dia hope tremendo mesmo. Tá contento. Então met opie, ja, met gewoon nederig. Met nederig, pas maar. Want dat vanzelfsprekend kon je naar binnen. Na sal na kas, na comprar na kaartje, nós estava tá uitverkocht. Que men niet echt content. De problema é que você organiza algo assim aqui, ou com Tamara, toma iniciativa para organizar algo assim aqui. Leuk é dan saque único, ou você tem mais coisas na planear. Bom, ja, a mim mesmo, eu organizo algo assim aqui, eu acaba. E se também tá, eu meti com Tamara, abisar me stand, meti boa ideia, nós passamos algo com ele. Que vai para Tamara, é também tá bom. Aqui na Holanda, ele fala é problema, me está com na Corsal, ela se ouve com também, que também tem experiência. E esse aqui seguramente ele nota a última vez. Promebia e lobini hopi mas. Nós temos de também com inmiddels bij mensen banda of banda novo, quando nós algo já sei. Bom, eigenlijk normaal heen en dan conheci me haciendo música que me um pouco mais pop, que sei, né? Pero mi coração tá bate den mi ritmo de mi isla e mi estima ritmo, mi estima é base de ritmo de África também. E me decidi lançar banda novo, banda de compa. Zo na Holanda que não tem banda de compa ainda. Maar para que compa tá spreken eigenlijk doelgroep grande. Ainda de café de gostei, ainda de Suriname gostei, ainda de Corsal gostei. Tá pensando de lançar grupo Sisha. Anto a beta para nosso debut aqui dentro na Isla Munda. Que me ela vai hopi bom. Mas ainda não vai ter hopi mais de nós. Ok, nós já vamos hopi éxito, então queda ter nós na altura. Mas dankie and I will definitely. Ok. Dank je wel. Nou, we zitten aan tafel met Dina, een van de artiesten van deze avond en middag. Dina, Tamara heeft jou benaderd. Ja. Waarom? Omdat zij dus te horen had gekregen na Hello dat veel Kaapverdianen het begrepen, dat ze snapten wat zij zong en dat wist zij niet. En toevallig kenden wij elkaar al. En toen was bij haar dus het idee opgekomen om een gezamenlijk liedje te maken met een Kaapverdiaanse zangeres. En volgens mij was ik de eerste die naar haar opkwam en zodoende. Nou is dit de eerste keer. Komt er nog een vervolg? Dat is wel de bedoeling. Ik ben toch wel van plan om naar Curaçao te gaan nu. Ben je al ooit op de eilanden geweest? Ik ben 1 keertje geweest met de band Splash. Toen werden we daar gebracht door Luigino Rossa. Die heeft vroeger bij ons, bij Splash, percussie gedaan. En we zijn dus met heel de band zijn we daar naartoe geweest voor een optreden. En het smaakt naar meer voor mij. En als je terugkijkt op de dag van vandaag, wat is jou bijgebleven? De warmte. De warmte die ik sowieso al voelde met Tamara en met Stanley. En natuurlijk onze kant, alle Kaapverdianen, Carla, Paulo. Die warmte, die kreeg ik ook terug van het publiek. Dus met andere woorden, jullie gaan nu een concept bedenken om dit verder ten gehore te brengen. En blijft het alleen maar in Rotterdam of gaat het ook het land door? Het zou toch wel leuk zijn als het heel het land wel, heel de wereld misschien? Ja, want toch, we zijn toch één familie volgens mij de hele wereld. Precies, en dit nummer, het is natuurlijk zo dat wij van Curaçao en van Kaapverdië, dat we veel op elkaar lijken qua taal, qua, ik denk ook bepaalde hapjes en de warmte en het feesten. Dat kennen we allemaal, dat is hetzelfde. Maar ik denk niet dat het alleen maar bij ons blijft. Ik denk dat dat met meerdere culturen, zo niet alle culturen, dat je toch enigszins ergens een raakvlak vindt. Als je de jongeren iets zou willen bijbrengen, wat zou je tegen hen moeten vertellen? Blijf vooral je dromen najagen en neem daarin je medemens ook altijd mee. Ze hoeven niet altijd mee te doen met hetgene wat je doet, maar hou het in gedachten
gedachte dat je het met de mensen op aarde moet doen. En dan wordt het alleen maar leuker en makkelijker. Veel succes. Dankjewel. Medalla, boa noite. Boa noite. Curaçao contra Cabo Verde. Como Mayele? Mayele hobby, echt hobby great. Tour, inteira show, tava hobby emocionante para mim. Tanto parte de Cabo Verde como de Curaçao. Tava echt hobby great. Que botar esse tipo de evento na aqui? Eu tava da minha amiga Nanco. É coisa que está sendo great, que eu penso van die kon ons not assim mais via. Então, para mim pôr ênfase riba e pida caminha Tamara canta a tarde com show tá bonita. E boca muita hiena gewoon. Ela canta assim na bonita, então eu penso van die kon aqui na nos not pôr mais de evento na aqui, então op een concert die disco naar die nostalgie die antes. Echt, de sala tava daar gewoon helemaal plat die disco. Ok. Pero agora que bota delante de câmera, bota outro ende. Pero nós televidentes não conhecemos outro tipo de atividade. Por conta nós algo de sei. Bom, ja, normal. Bom, ja, a mim também me gusta ter coisas que tem a ver com cultura. Pero mi hobby, mi paixão e o que mais eu é a comédia. Dus toevallig, nós lançamos grupo de comédia aqui na Holanda. Rachel Brito, tu rende conhece Rachel Pusu Apple. Muito com a minha lançamos grupo de comédia que chama Club Social. Então, 17 de dezembro, nós também estrenar nossa primeira obra, nosso debut. Então, que obra do contém, DJ? Bom, é uma obra Skibi, do Loloi, de John Boy. Então, in die ver hoe Jenkos te passen lagen ons bisa als de kat van huis is dansen de muizen op tafel. Essa aí eu tenho tendo na conta. Estou rende preparada. Sim, nossa comissão trein acaba, nossa trein 3 b acaba, para nós ali bom preparar, então é também vir uma obra hobby bom, então te conseguir tu rende biwake, pero hora tá zover, com nós cabeça com flyer que sai na, nós tá começa a Facebook emissora. Bom, hobby éxito. Danke. Tu cos bom semana. Danke, bom tempo. Aldrich, agora da noite chegava. Como amanhã tarde? Suculento, tremendo. Hobby bonita. Me estou contente de mirar com mede-collega als Tamara Nivelak, daar met de groei, daar met de ontwikkeling. Dat trece nós como hobby nang, de tour com nós talento nang, cada vez novo ajuda a aportar na esse, lá em Bonesse. Essa kita probeer biago nang organisa algo sedikit Curaçao ta ontmoet Cabo. Wat kere ku algo sedikit ding uai vervolg. Correcto, seguro. Pero me quiere no me será solamente Curaçao mix Cabo, pero Curaçao una diferente otra cultura. Entonces, botar lo que botar ir para en praktijk, am tra den zora. Pero hoop gente no está consciente que allemaal na Curaçao ta passa, of kiko isla nan caribense por brinda, por aportar na inter comunidad. Vou dar um exemplo. Se vou mirar agora aqui, tem questão de música, nós temos hobby brug, nós temos hobby raakvlaktes. Então, me quer nós temos que chegar com outro. Shurane, conta. Como é a noite? Tremendo, Bossadinho, é tremendo. Depois de bastante tempo, há concerto de nível aqui. Dia domingo placentero, opende leuk, gezellig, ambiente, nossa sinha, nossa serra coração, junto com Calveriano, mirando quanto coisas tem similar. Que bonito projeto, então me quer que essa aqui de lo que não conhecemos começar assim mais. Busca amor de outro, busca unidade de outro. Essa aqui, a ver, noite Tamara a demonstrar. 50 meses.
é talento que Tamara tem. Sei seguro, pero es que un pida de lo cual no por así y me te quiere dar un comienzo y le me se más grande. Me também te quer, mas me te visa, nós temos que começar a dizer, tem muita coisa para ver o que passa e nós vista da ribeira. Vamos mirar a classe mitarien, vamos buscar amor. Ora vou buscar amor, bota mira, ele tá smelt, ele tá uni, é amor também. Den canto, den baile, den lo que sea. Vou buscar, bota aí e pecha off para Tamara, com además de esta luz fenomenal. Mina da Corra é outro artista. Nina que também a dona tour show party, pero que bonita. Junto com o baile, junto com outro jovem, com pessoa com a rap of Iena e música é tremendo. Me te quer conosco como antiano, ora que tem esse tipo de concerto aqui. Nós temos que assistir, nós temos que correr e chegar, pero bem sostener nós artistas. E de casa aqui, Tamara. Misa ko bosang bono da kana boso nunca, bosa na kana con grupo, con da que grupo ei. O grupo é da cana junto comigo mesmo, tem nome de Mila. E assim tem outro na Masco, a Core Pini Fori Leu, para assistir a concerto aqui. Mila! Você chega. É grupo que comigo anda unir assim com o outro. Passou nossa busca amor tem outro. Tamara da de nós. Nosso grupo. Que de coisa não que você anda entrevistar assim, mas tanto, assim aqui. Bom, mira, são que sempre te invitar-me na coisa não bom. É a minha amiga Romã de infância. Assim, você me conta de vossa amizade. Conta de vossa amizade. Que de amistade que você tem junto? Amigo Jurani conhece outro anos, foi na basisschool eigenlijk. En assim a amizade assim cresce. Então, ja, ora para mim essa que eu vou me dar bom chance, porque nós temos tempo cinco, pá. Então, me dar bom chance, show assim aqui me vou perder. Então, pensei me ter. Ok. Contento de mira com nós Santiago na porta único outro. De maneira óbvia de vista, união da força, da que sobrana tomou exemplo for de bostar. Seguro.